sayaw, mga inday magahugo na. Iyahay lang sila upang alsa sa ilang sininang perting luag. Mga inday ayaw lang mo kabalaka kung ang bad comments mi daghana. Kay diri sa FB daghan jud og viewers ang inyong video viral kaayo. Inday ayaw lang ni og pakatawa, maingon dayon og grace pituha kaugalingon ninyo unaha. Ana amay inyong kabukdok, ana asay ilang paipit. Ang views ko no hala atong tandion, tan-awon tag kinsay hawod. Mga nag-comments ayaw mo pag-away, disiplinahon nas nanay tatay. Kay kung inyo na silang kurambuson, dili man kamo ang gapakaon. Inday ayaw lang ni og pakatawa, maingon dayon og grace pituha kaugalingon ninyo unaha. Ayaw mo kasuko sa ako makanta, kining kanta halingaw-lingaw ra. Kung ang uban akong gipang istorya, sakit sa dughan kung maian ka. Apan kining akong nahimo na kanta, walay gidapigan ni siginsa. Kung diha mo magmalipayon ang mga nagbash, sige lang sad padayon. Ana amay inyong kabukdok, ana asay ilang paipit. Ang views ko no hala at tandion, tan-awon tag kinsay hawod. Mga nag-comments ayaw lang ipag-away, disiplinahon nas nanay tatay. Kay kung inyo na silang kurambuson, dili man kamo ang gapakaon. Inday ayaw lang mi og pakatawa, maingon dayon og grace pituha kaugalingon ninyo unaha. Inday ayaw lang mi og pakatawa, maingon dayon og grace pituha kaugalingon ninyo unaha.